Ole, thlir tu te ka chanela kalolom le vek chawa. Zanin khel tur je zong boru ka sang khop maya. Zanin sim final en machon ton. Argentina le England te he. Final lom tura in machon tur tilawa chuanin boruk nei sang pol takle. En tunga beran ni mai rinoma achan chu. Boruk nei sang pol takle tan tunga tak England le Argentina ni thlatane. Argentina le England match hianin boruk anei lian don hlea achan chu ama tang dei to khain boruk lo nei to a Messi chuanin England ma chon tur chung changa heti hianin thu sei nei England ma chon tur chung changa Leo Messi kam chuak England hi kalama chon ngai me lova katan match danglam bi kani done ramlian le tha ma chon hi chu ektik lai point special renga World Cup semi final me ani to wangin kain bo se thatna sat pu angai nge yang tina soine asoi he dika achan chu England player te hi thatak tak te anni loma lar tak tak te ni lom vek mai ne hemi semi final a achak zok zok khianin Spain hian tum lenga Spain hian kirtal dona chu wangin champion long ti soi thei lo ne game ania chu wangin a shel lok big lawa Jude Bellingham England player chuanin hemi chung changa hianin Argentina te alholo thu te po sei chok ve bokane reporter chon tiana zota Jude England chuan World Cup semi final luta Argentina hian Switzerland an ne chuan Lionel Messi imachon don ania ril ro nge om chutinga thleng nei chuan ka football jin konga honro pui berte jinga menia Lionel Messi iron soiria khovela footballer ro pui berane player zong zong in athaber bula engi anniti infi an chawvek katan chuan Messi hiane nie final thleng turin thei top kan chuang chuti rualin Messi ne na in khelchu du thu sam thleng ti kangane kano pan lai atanga kamngi sanania kan chak emo chaklo emo a jersey ka dilang achan chu he hun hi kadam chunga ka share reng to turane Messi tiang mero pu hi chu an piang non ngai meulo tina soine Argentina tana mangchia thlen thei tur Jude Bellingham FIFA World Cup khelmeka Jude Bellingham chu England tana player poimo bertia soingamania hemifielder thiam takhian match ruka goal rukja thun toin tournament anram tana goal thun member top scorer animek Real Madrid star hian quarter final apo Norway laka goal ni thun le toin England chu semi final a hroi thlengane England team tana Bellingham poimo chan sang sangte pakhanna goal thun kong am hroi to midfield a khelma se England forward 10 goal an thun le thelo lai point Bellingham hian ma hroi hle sul som prokanai to atangeng goal ruk athun thaya hai hian tharmalama attacking third ashriamji atilang panhina in khel poimo cha thathen pressure sankara po Bellingham he achiai ve ngai lo panhina in khel poimo cha thathen pressure sankara po Bellingham he achiai ve ngai lo Mexico laka goal ni thun tura akhel dan ro pui takle Norway laka mini za som pakhatna zet an khel nuwa goal ni athun le theikha achonom hle boru asan khan nomati zokamani timai turane pathumna game siam thiam playmaking goal thun mai baka assist voi khata nei to a passing accuracy po 85% line full stop on his a lot chok to hai hian atlar nung pressure tam tak tu ati niam thina palena thashuile tlar nung ven himna bol lak sak te kol so voi som zeta nei to mele zanga item zet che choken England midfield a thogrim hle tlar nung le tlar ma thlu zom to poimo berane England taktika Bellingham he alung phuania Argentina tan chuan ani vendan tur he ngei to tham fe ni ngeyang midfield royal to ani na chu sak antum tur he amu nam don Bellingham chon tian soya Argentina he lona chate ma kan nei lo England player tian soya Jokol Messian atum khatnan England am chon don amo apoi khop mai atlom ngai don ni chotina soyane tlang takle ending tok taken kan soyanga England hian final kan lot don Argentina kal thlong lai ti topa an chakna thasui ti chaturin kan thatok chu ka chiange tin soine kumsang zo ko somriat por ko tang khanin England hianen Argentina laka hianen alungoi to lova achan chu kumsang zo ko somriat por World Cup khanin England ne in tuma fer lo takina chakten alungoi theilowane tun thlengen kumsang zo ko somriat por ma de po khanin Argentina le England he ramil lak sak chung changa lo boi to boka Argentina le England hingir ngona he World Cup kumsan zo ko somriat paruk wang chaw ni lo amadei po khanin World Cup kumsan zo ko somriat paruk madei po khanin buaina an lo nei to ne engwang nge en ngei lo chanber pakhatna
Falkland war Malvinas war sanga ko somriat pani hai hi abulber Argentina le UK te hi Falkland Islands Malvinas chungchanga aindawa Argentina tan chuan UK in anram anlak sakani awangin thitrim na na kumli chi aliam nuwa kumsan ko somriat par World Cup a in machon le boxe World Cup kumsan ko somriat par quarter final hand of God Mexico anin khela quarter final goal khatna hand of God Messi nilo Maradona khan kutina khung referee na molo goal ni na goal of the century Maradona bok khan player panga par thlanga khung Argentina 2-1 in chaka England tan chuan bum a in sheta wangin thinrim na zual Maradona ngai point England laka goal khung chu ramtana kapu balakna ating nge kumsang sa kosum corporate World Cup round of 16 a in machon le Beckham red card muwa Argentina penalty an chakle ain huat na pung le zual World Cup sangni pani group stage a in machon le bok Argentina coach Scaloni chuan ti hen soine team thatak England kan machon don ania kan level pangai anglan tir le theitur player kan mamone tuna Argentina mo bercho kan khel dan phung le ti thin dan anga tia keimania theina tak lan tirane England hi team thatak an nia keimania thaber kan chualo ni chuan kan chan tur hi a thalo lo mai thei tin soine England head coach Thomas John ti han soya Leo Messi dan kan jong don ne munola mo phot chuan a chance nei thataka manga golemo SSMO anei ngal mai thena chu Argentina team in nga na le mu pone Argentina player dang ta hian an hlop thai mema danglam na thlen tuma chet alak phai chuan atan eng pot ti ani hom thren chu thilo thleng tur tan chuan thamang tara kan lein bo se atulang tin soine Zlatan Ibrahimovic chuan ti hena soya zanina Kovelin pathian ke velam chelai mit ngein an mule done Argentina hian Messi baka player dang thatak tak an nei boka chu an game nungber Switzerland na po kan mutone heng player te Leo Messi tan chuan thipo ngamsak ten nilom Thierry Henry chuan tian soive thonga Argentina le England in machon tur he Argentina tan chuan match special topania game satli ang mai ani don lo England hi mitam jog rin ania amaro chu Argentina hian danglam na thlen thei player ang kolnol ti ero sheta tha mitam tak beisei lo thleng thei rengane tina soive thongane England lam he player tharwal larul nei nia an chak thengamo chak thedin huna chon din mun sang takaoma amaro chu vandoi palte om ve theya an vandoi palte ni lo chuanin Argentina hi an ne ngenga an ne chuanin Spain ne tumanga Spain la ka hi chuanin an chak chorin om chelowa amaro chu game ania a shel lok theilawane engpuchuni sel ani pani match Argentina le England in khel tori pakha jok lo chakta pani se ani pani singa hianin buaina a chok lo ti soi theime lo ne a chan chu mana tang to boro lo nei hat to khania zanin khel le je tor cho thom an sat le viorin omale England player lui John Terry chuanin tian soya Argentina le England machun tur chung changa tian soine tlang taka soi chuan Argentina hian minti hlau lem lo world champion ni lai nia anrel ruput mangpo apuin an game fight po anai amaro chu ting ani awangot chuan rin kai jok an ne ti nei ro ani lo squad nei that jok le player mal khai te tia kain khai khinani poin Argentina ain kan tha jok atiene an legend te an config khop mai England player lui Rooney point thian save poka Bellingham chu tundin muna player thaber ani thode po sei bokane nang tungai tan jok don le